twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudasiba gukurikira Kigali Citizen Media. Twizere ko aho muri hose muguwe neza cyane, abari mu Rwanda, abari hanze y'inkiko z'u Rwanda mukomeze kugubwa neza cyane. Nubwo twari tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro bitandukanye, mutwihanganire kubwo ikibazo cy'uburwayi, ariko turizera ko twagarutse kubagezaho amakuru atandukanye. Reka twongere tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ibikomeje kwavugwa. Amakamyo atwaye ibikoresho by'ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni Samir DRC, yongeye kunyura mu Rwanda ku munsi w'ejo, ku gicamunsi cy'umunsi w'ejo. Rero bacyuye ibyo bikoresho. Mu minsi ishize n'ubundi bajyaga bitwikira ijoro bagaca mu Rwanda mu bikoresho bitandukanye, harimo izo amakamyo atwaye intwaro zikomeye. Rero ntibyajyaga bikunda kuvugwa cyane, ariko izo ngabo zatambukaga zikitwikira ijoro zigaca mu Rwanda zikagenda. Ku munsi rero w'ejo ku isaha y'isa 10 nibwo aya makamyo yahagurutse mu murenge wa Rugerero, aho ni mu karere ka Rubavu, aho rero ku isaha y'isa 12 z'umugoroba yari yinjiye mu mujyi wa Musanze nyuma yo kumara hafi iminota 15 mu murenge wa Busogo arimo kurindana ngo agendere rimwe. Byumvikanisha ko saa y'isa 10 z'umugoroba nibwo yahagurutse, ariko amakuru twe twayamenye yuko ari yo ko izi ngabo ziri bwongere gutambuka n'ibikoresho byazo. Rero byabaye ngombwa ko yongera kwitwikira ijoro. Nyine mu bigaragara ahaguruka ku isaha y'isa 10, saa 12 yarageze mu karere ka Musanze, ariko hakajya kubaho kugenda asigana. Rero biza gutuma agenda arindana. Aya makamyo rero yakoze umurongo muremure wavuye mu mujyi wa Goma akomereza mu muhanda wa Rubavu Musanze Kigali, mbere yo kwinjira mu gihugu cya Tanzania. Uko twagiye tubibabwira mu makuru yacu aheruka, yanyuze rero ku mupaka wa Rusumo. Rero ku munsi w'ejo yari amakamyo ari hafi muri za 30. Rero byagaragaye ko yari yakoze umurongo muremure, twavuga ko ariwe murongo muremure yari yakoze urenze uwo mu bihe byashize, kubera ko yari menshi cyane bitandukanye no mu minsi yashize. Acyuye rero ibindi bikoresho. Iki nicyo cyiciro twavuga cya gatanu cy'ibikoresho bya Samir DRC bicuwe binyujijwe mu Rwanda. Icya mbere twavuga ko icyiciro cya mbere cyacyuye ibi bikoresho hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 4. Twavuga ko izi ngabo kugira ngo zizave muri Kongo zose ushobora kuzatwara hafi amezi agera muri 2. Twarabibabwiye, ntabwo ari ingabo zizahita zipfa kubuta zigenda gusa, ahubwo twavuga ko amezi 2 ashobora kuzashira. Ibi rero bikoresho byabo ku munsi w'ejo byari biherekejwe n'abasirikare. Samir DRC yatangiye ubutumwa mu kwezi kwa 12 muri 2023. Yari igizwe n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, aba Tanzania ndetse na Malawi. Yahagaritswe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo hari ku itariki ya 13 ukwezi kwa 3 muri uyu mwaka turimo wa 2025, mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro bya politike bigamije amahoro mu karere. Twakwibaza ngo impamvu yatumye bajya hariya muri Kongo yaba ari igihe mu burengerazuba bwa Kongo. Ese koko tujye mu kanya turabereka, cyangwa muraba murimo nawe mubireba. Ni icyiciro cya 5 cy'intwaro zingana kuriya. Twakwibaza ngo nimurebe izi ntwaro, muzi neza ko hamaze kugenda hafi imodoka zirenga 120 z'amakamyo zambuka zitwaye intwaro n'amasasu. Ese koko izi ntwaro zari zo gukuraho umutwe w'inyeshyamba cyangwa w'iterabwoba wa M23, cyangwa zari zije gutera u Rwanda nk'uko ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabitangazaga? Ibi byose nibyo abantu bakomeje kwibaza. Se izi ntwaro koko zingana gutya, ibifaru, ubwato,
butandukanye, imbunda zirasa kure, ibi byose imodoka zikomeye z'intambara, ibi byose byari byaje gukuraho umutwe wa M23 nk'uko mu 2013 byagenze, cyangwa zari zaje zije gutera u Rwanda. M23 ntabwo yigeze iborohera, bakubitiwe ahareba Inzega, bakurwa mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu bawukurwamo birukanka cyane. Abashoboye kudafatwa birukangiye Bukavu, bageze Bukavu nabwo babasangayo. Byumvikanisha ko ni ikintu kitari cyoroshye habe na mba. Izi ngabo rero zizakomeza zitahe gake gake, ibyo ari byo twababwira. Reka twongere nanone dusimbukire gatoya turebe amakuru aho afite aho ahuriye n'u Rwanda na Congo ndetse na Amerika. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru twabaha ni uko Amerika yarangije gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bibazo bya Afurika yitwa Masadi Boulos yatangaje ko yavuganye na Perezida Kagame ndetse na Kisekedi ku mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, yuko uyu mushinga warangiye gutegurwa. Ubu hakaba hategerejwe kumva icyo impande zombi zibivugaho, yaba ari hagati y'u Rwanda ndetse na Congo. Boulos yabitangaje ku itariki ya 15 Gicurasi 2025, avuga ko ibibazo by'u Rwanda na DRC kuri uyu mushinga gitezwe ko bizatangwa mu mpera z'iki cyumweru, uretse ko ashobora kuzagira bike bikomeza kunozwa kugira ngo birusheho kugenda neza. Boulos yabwiye Reuters ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi kugira ngo abamenyeshe aho bigeze kandi bishimye intambwe zimaze gutera. Bombi babyakiriye neza, bombi biteguye gukorana natwe, biteguye gukorana na Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo hagerwe ku bisubizo bizana amahoro arambye. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byoherereje Amerika imbanziriza amasezerano y'amahoro mu ntangiriro za Gicurasi 2025. Amerika izihuriza hamwe havamo umushinga w'amasezerano y'amahoro wahawe guverinoma zombi. Ati dutegereje igisubizo cya nyuma kivuye ku mpande zombi nidusoza iki cyiciro cya nyuma nk'uko byatangajwe mbere. Minisitiri Rubio Marco yiteguye kubakira bombi hano. Twizeye ko ibindi bizasozwa vuba cyane bishoboka mu byumweru bibiri biri imbere. Gusa Boulos yigeze atangaza itariki nyakuri ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda ndetse na DRC bashobora gusubira i Washington. Amerika yagaragaje ko hari ingingo z'umushinga w'amasezerano u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bishobora kutemeranyaho, bityo abo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bazasubira i Washington DC kugira ngo bivugururwe cyangwa ibibumvishe neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Amerika byemeranyije ko inyandiko z'umushinga w'amasezerano y'amahoro igomba kuba iri mu murongo wa gahunda wemejwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC n'uwa Afurika y'Iburasirazuba EAC, igamije gufasha akarere kubona amahoro arambye. Byemeranyijwe kandi ko iyi nyandiko izajya mu murongo w'ibiganiro byahuje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo i Doha muri Qatar muri Werurwe 2025, ndetse n'ibyakomeje guhuriza abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ihuriro AFC 23 muri iki gihugu. Amasezerano y'amahoro namara gusinywa, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu, ariko DRC ikaziharira umwanya munini ko ifite umutungo kamere mwinshi. Biteganyijwe ko no ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yo kubyaza umusaruro umutungo kamere azasinywa, by'umwihariko u Rwanda rukazungukira cyane mu bijyanye no kongera agaciro k'amabuye. Bivuze ko amabuye y'agaciro azajya avanwa muri Congo ashobora kuzajya agezwa mu Rwanda agatunganywa, akaba ari narwo ruyohereza
ku isoko mpuzamahanga. Amerika ivuga ko u Rwanda ruri gushyira ibyanya byahariwe inganda ku buryo hashobora kubakwa izindi nganda zitunganya amabuye y'agaciro. Amerika yafashije u Rwanda na Congo gusinya amasezerano agena amahame y'ibanze aganisha ku mahoro arambye, nyuma y'aho leta ya Congo na AFC 23 bitangarije muri Qatar ko byemeranyije guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza. Ngayo nguko rero akomeje kugenda avugwa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu minsi iri imbere. Dutegereje kuzareba ikizakorwa hagati y'ibihugu byombi, ayo masezerano, ibyo byose tubitegereze mu minsi iri imbere. Iyi ni Kigali Citizen Media, muhahe muronke kugira ibihe